mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. A tshi khou ḓivha madekwana vhuḓi kha Belrun News vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Chavane khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou yo pfukisela phanḓa mulandu wa muhumbulelwa ane a khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa mutshudeni wa Yunivesithi ya Venḓa Sifundo Masindi wa miṅwaha ya 2 u ḓo dovha hafhu a ḓivhonadza khothe nga ḽa 27 Lambamai 2026 muhumbulelwa a bvaho kha ḽa Miliwane u khou baḓekanywa na bulayo ḽa vhulandu vhukalanga wa miṅwaha ya 2 mufu a bvaho fhaḽa Tshitomboni. Ri tshi lavhelesa mufu o vhulawa lwa tshiṱuhu nga u tou ṱhavhekanyiwa a yunivesithi nga ḽavhuṱanu ḽa 29 Ṱhangule 2025. Tshifhingani tsho fhelaho khothe yo hanedzana na khumbelo ya beiḽi ya muhumbulelwa. Zwa zwino muhumbulelwa u kha ḓivha thumbuni ha Lukhohe nahone u dovha hafhu a vha na mavharivhari a uri muhumbulelwa u khou ḓo dovha hafhu a ita mafhungo a humbela khumbelo ya beiḽi. Zwinzhi kha ri bve musi vha EFF Youth Commander Thulamela Regine Mulalo Netononda a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Ri khou livhuwa nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi a no khou amba hafha ndi Netononda Blessing, convener wa Youth Command Thulamela Sub-Region. Mulandu ononi wa vhulondo muhashi na vhathetshelesi ro ḓa fha khothe na vhurangaphanḓa branch ya EFF Youth Command Univene branch hune mulandu wo pfukisiwa u iswa kha 27 dza May muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu muhashi. Hezwi zwi tou vha tsumbo zwa uri mulayo a u sheli u muya nga muthu ende mulayo u shuma nga nḓila yawo ende mulayo u angalala nga maanḓa muhashi. So ri khou pfha tshifhinga mbilu dzashu dzi khwine nyana arali muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu ri tshi khou ri ṱhaṅwe ri tshi vhuya nga 27 dza May vho madzhisiṱiraṱa vha ḓo kona u vha vha khou ri fha go ahead uri beiḽi vha ya mufha na kana vha i hana. So ri tshi khou ṱuṱuwedza vhathu vha nnḓa afho ri kha ri ṱangane nga 27 dza April dza May ri ṱangane nefa Thohoyandou Magistrate Court ri tshi khou sapota vha muṱa wa vhulondo uri muhumbulelwa o ṱuwisaho khaladzi yashu shangoni a songo dovha hafhu a vhonala nnḓa sa izwi a si muthu ane a sumbedza uri a nga kona u tshila na vhathu nnḓa. Ri khou ri a ri ṱangane nga 27 hanefha dza May Thohoyandou Magistrate Court ri tshi khou ri fhasi na GBV fhasi ndaa. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa Livhone Maḓaje na vhaṅwe vhahumbulelwa vhavhili ngayo wo pfukisela phanḓa u ya kha ḽa 4 Fulwi 2026. Ri tshi lavhelesa mulandu une a khou ṱumanywa naho kana wo swa wone ndi uḽa mulandu wo baḓekanywa na u tswa ha dzigoloi dza khamphani ya Avis une zwa zwino u ḓo dovha hafhu a vhuyela khothe fhedziha u ḓo vha tshi khou dzhena kana u sengeliwa khothe ya Tomboni Sibasa. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo Livhone Maḓaje u ḓo dovha hafhu a ḓivhonadza phanḓa khothe khulwane Thohoyandou ine khou dzula fhaḽa vhuponi ha Waterval. Ndi mushundo unoyu wa matshelo malugana na mulandu wa fraud. Zwinzhi malugana na mulandu uyo ri ḓo pfha matshelo. Ndi hone u guma News Weekly Court Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshi ḓaho wa tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrun Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.